Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Governor Thar General Vijay Kumar Singh achu kumthar January ni kwa Raj Bhavana rin omna thu tiam tira laklu ani ang Mizoram Pradesh Congress Committee kai hruain Aizawl Dr. Manmohan Singh asunna hun voin khan man ani Zanin hian Indian Space Research Organization ISRO chuan SpaDex mission voin thalem akap chuak don US President Jimmy Carter chu kumzamini in athi Governor Thar General Dr. Vijay Kumar Singh chu kumthar January ni kwa Raj Bhavana rin omna thu tiam tira laklu ani ang Governor Thar laklu dan tur hi voin khan Chief Secretary Pu Khili Ram Mina hovin Chief Secretary Conference Hall minikoa relania Governor Thar tur hi January ni riata Aizawl alo thlenganga atuk January ni kwa Mizoram Governor atan laklu ani ang Governor Thar tur hi Chief Minister hovin Minister Rualtale official poimo engamusa ten lengpui airport an huakanga National Salute le National Anthem tenen donson ani nuwa Raj Bhavan pan puingal ani ang Governor Thar tur hi Chief Justice of Guwahati High Court in alalud don ani he huna hian Chief Minister Council of Ministers Speaker Deputy Speaker Mizoram MP te panhi le official poimo te baka Sombik telkim theitura beisei anni bok puan to thin angin Odisha Larsab Raghubur Das bana President Draupadi Murmuin apom ta ka wangin thole nikalta tlailama Khan State Then Khatalar Sap omna sik soenia Mizoram Larsab patana ruat General Vijay Kumar Singh hi India Ram Sipailal Ber Chief of Army Staff somni palina ania Indian Army atanga achol nuwa politics a aluta kumsang ni som pali le sang ni som pakwa lok sabha in thlanpuya te khan BJP ticket dingin Ghaziabad Uttar Pradesh atanga thlantlin ania Prime Minister Narendra Modi kai hruai Trump khatna Khan Minister of State for External Affairs Minister of State Independent Charge for Donor le Minister of State for Statistics and Program Implementation te achela Trump ni na Khan Minister of State for Road Transport and Highways le Civil Aviation te alo chel to bok ani kumhlui tha kumtharlom turin state mi puite ngor takin anin puacha chhomek zela kuminata na tho tran ni hnung bera sarkar pisa te chu dan pa ngain ain honga sumdo na mun te po ain hongde uvek ani Aizawl khachung mun sang tlo tu kan correspondent chuan Aizawl dor kai pakhat chuan poisa awang ti thom atam thu soin in shalpo kumin hian ahar sa zuala ahriat thu asoi kumin hi riat thiam har khop mai in khal chon har thin viawa chang hi chon in khal hinom viaw chang the om vele boka poisa wang ti thom te hi tamang reng khop maya riat thiam har anol poi chom poisa ro cho wang deu chu ni mai the ni mi pui cho wa ke ro hi chu kumdang thoin kan tamin ke ria thil lei chelwa veiwak cho ve rim rimang te kan tam in riat kumin hi chu wangin kumdang an khai khen pon riat thiam har khop maya chil tuk chu ni than chong la win ke ria kumsang ni somni pali chunga sarkar pisakai topni ani angin lungle chuan sarkar thokte point pisan kaya kai apps man ani to awangin sarkar thokte kumdang ain ankal thati kan correspondent chuan asoya lungle DCP nafnit man po lungleya omin ahowin DC office po dan pa ngain ankalani hetilai hian department head then khat mani khuwa kumtharni mang tura ho anom nual bok ani nitin khosakna lama PHE point December ni somni atang khan nitin darkar somni pali chung tui an pam theya Mizoram anni anga tui pam thei an omlo ni in PHE department how to the chuan an soya tui pam nan P&E department lemin power an pek that wang ni in an soi Khwaljin phur Mexicap service po dan pa nga yatlanin sumdona mun dor te po anin hong tha a sumdong bungrozuar tam takte eroin kumdang ain an shal thalo ni in an soya NREGS omtolo wangnia an riat thu an soiber hetila hian Assam Rifles 10 setlhun helipata mipuitan inti hlimna siamin kumdang ang bokin Christmas arsilem lian tak antara thalale chung kwaten tloin an hlutlea Police Excise le Fire and Emergency Department lampo an duty tha a vengtina OMA VDP ten troi omin theiang tokin mipui himnan na an thok mek ani Mizoram Pradesh Congress Committee kai hruain Lalthan Hola Auditorium Dr. Manmohan Singh asunna hun voin khan man ania
he huna hian Congress Working Committee member Chief Minister Hlui Pulal Than Hola chuan Dr. Manmohan Singh sun na thu asoya Dr. Singh chuan Mizoram tumnga atlo nia soin November sangni pariat a campaign turin aron kala kumsangni som pathum November tha vek khan campaign turin aron kal le ani atia hetiang miro pui Mizoram po hria rontlo ve zeu zeu thin le rondu saktu chan ani tamai chu awan duai thak le ani ati Dr. Manmohan Singh chuan anti-terror law tam tak asiama India rama thisen chuan a thlengna salu tukchu Congress sarkar lain ti re ani thina abul tum tu te an fak om thina ni ati Dr. Manmohan Singh chu India ram economy choi sang tu ani atia tun thlenga Mizomi puiten an chhor tangkai MGNREGS le RTI te a hun laia duan chuanin abul tum tu ani atibok Manmohan Singh ai November sang ni pare khan Mizoram ma campaign turin anokal to November sang ni sang pathuma anokal le bok ani je chuan Mizoram tanbo ami khwal lo veo ani he huna hian MPCC president Pulal Thanzara chuan Dr. Manmohan Singh te chung kwa chu in ngai tlom tak an ni chuan en ton tlak hle ani atia Mizorama Dr. Manmohan Singh sun na nei hi chul anti thule state kil khor tak mangai tu chan ani chu oi om hle a chan na satakani ati economist ro pui India ram sumle paidin mun siam thatu ani thule Mizoram po adu sakin planning commission aom lai po a special package manga NLUP atana cheng vaibel se sang hi zariat petu ani thu asoyani suna hun hi MPCC vice president puar elwala na kai hruaya purunal sa patlaw chuan Dr. Manmohan Singh chanchin asoya suna huna hian kal khom an thanem hle ani puan to thin angin Dr. Manmohan Singh hi kumsom kwa pahni mi ni in December ni somni paruk zandar kwale minute somnga pakhat khan New Delhi aims a athia ama suna hun hi rampuma ni sari chung January ni khathleng nei ani don ani kum hlui tha jana hal pole hal moilam chi halo tura khau taka thupek sarkarin achua hnuwa chengnoi somni pathum chuang hu hal pole hal moite man ani to kan correspondent thudon danin Aizawl district a tun thlengin hemikai noya hian thu buai som zia lu ani to a dan bo chiami som pathum man ani to boka police ten hal pole hal moi an man to zat hi chengnoi somni pathum sing khat sa nga le za som thum panga atling ani Nizan Khan Aizawl PS staff te chuan an thudon bo zuin Aizawl Bethlehem veng thanga chena in pakhat andapna hal pole hal moi cheng singli sangli zanga paruk man an mana he in nei tu silal biak fela kumsom thum pakomi chu man ngal ani voin khan ching chip mual puinu pakhat trak chil nia hriatin athi voindar kwa le chan vevel khan ching chip mual puyami pilal du sang kumsom ni panga pularin tluanga nu pui chu chia tlanga tanga marlam KM khatvel paitelui bulkong sira akong le tai vela hliamna tak tuarin thi chonga mu ania serchip damdo in pan pueni hnuwa voin chomadar som pakhat le chan vevel khan a hliam tuar lovin athiani pilal du sangi te hi kumsang ni som nia in nei fa pakhat ne sun to ania apasal nen anule pa te omna chia tlang chimwenga kumthar mang turin tu huilaren kala an bek an thlaw wangin apasal hi ama in atlan let le a chutia athang chung chuan pilal du sangi hi hliam puituar biak lei thei lovin alo oma a hlim chona thil omzia an zo point engma a hriat lo thuina changani mitlom ngai ten hliam hi boy somin police a report vat ania achil tu niarin hel namdang motor lian pahni serchip chimlam kot chua police duty ten lo ti dingin heng truck oil phuruchi khaltu te hi an tlan bo nia hriat ania police ten thil tur sang sang an buai pui mek ani sarkar lai puin ral tlan te tana athona sem tur bu fai Mizoram sarkar a pe ka tangin longtlai district a bu fai quintal sang ni janga som ni paruk sem ani longtlai di si puchimala siva gopal redian akashvani correspondent shildanin longtlai district a Myanmar le Bangladesh atanga ral tlan omten hena bu fai hi quintal sang ni janga som ni paruk athonin pek chua ania mi pakhatan keji somthum pakhat le chan ve pek ni in athona bu fai sem dong tu te hi anvain mi sangriat som ni anni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ania
AIR News Aizawl YouTube channel, All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thlak le chhiar theya da thin ani natuk jingdar sarile achan ve Chanchinthar hi puan le ani ang zanin hian Indian Space Research Organization ISRO chuan SpaDex mission voin thalem akap chuak le don ta thalem hi Andhra Pradesh a thalem an ka chhuana thin Sriharikota atangin an kap chuak dona PSLV C-60 rocket chuan adom chhole donani thaleman ka chhuwa tur pakhat SDX-01 chu amhinga tu chaser anvua apakhat jok SDX-02 chu saitum target anvua bokani heng thalem panni te hian leatanga kilometer zali somsari ahla adain degree somnga panga a on chungin ni somruk paruk chung lei an hel donani heng thalem panni te hi kilometer somatanga somni in kar hlat vela omin anjin kong thumuna anin don ani he thalem panni ka chhuwa tur hi India in ama puala tha in ka kai atumna tura kong sial tu tur ani Nizan Khan US President Louis Jimmy Carter chu Georgia Plains a anchena ina athi a kumza ani US President ni to damla jinga upaber ni thin Jimmy Carter hi US President jinga India ronjin to jinga apathumna ani Jimmy Carter hian vun cancer aneya chumi jungzam chuan athin le thluaka bok asiam bokani enga mochena tangkhan damdoilama in enkol na ti topin achena ina enkol zui ania athi thu hi Atlanta a Carter Center atangin puan ani Jimmy Carter hian Democrat Party atangin Trump khat kumsang khajwa somsari pasari le sang khajwa somriat pakhatin Kar Khan US President na achela kumsang hi panhi khan Nobel Peace Prize hlan ani Chanchinthar puan ti top mai Chanchintlang pui Governor Thar General Vijay Kumar Singh achu kumthar January ni kuwa Raj Bhavana rin omna thu tiam tiralak lu ani ang Mizoram Pradesh Congress Committee kai hruain Aizawl Dr. Manmohan Singh sunna hun voin khan man ani zanin hian Indian Space Research Organization ISRO chuan SpaDex mission voin thalem akap chuak don US President Louis Jimmy Carter chu kumzami ni in athi chu tizong chu Chanchinthar kan puan thei chuani